Kubor nakaslem jong unongsan hima. General Secretary Jongkaseng United Democratic Party Dr. Jemino Mautho hawa keren batkilat pathai Kubor minta kasngi ke arpauterik unai leber arjar arpulai hadin ke jingelang CEC uliathu ba kaseng kalaya keren halor ki babun ki mat ki bayadai bat ki election bala dep badruban pej benya yaki daw jong ke jingsha rem uliathu ru ba kaseng kalaya keren ru ha ka bayadai bat ke jingpen kre ne ka benta ki election ha soyong constituency ka ban salong shen Kila keren ru halor ke election ke bansawan, kata ke election MDC bat MP. Hagabaya day bat ke jingmi banyak hun jong uwe ni kinong elam bala rimba jong keseng ha ke election badang syudap banyak hun persya yu kurtong jong keseng nakaliang uba Jemino ulaong ba keseng kan saya keren halor ki ai ki senjam ki bakin sale ulaong keseng hi kaburom yu ba bindo Henry ka hapat ban perkat na kabenta ka bha kamiat jong keseng badru ka jingmentoy jong pat ba Ulaong ru baga seng UDP ka bo ningkong yu ba bindo na marbo ulong uway na pedeng kinong elam jong ka seng ubala rimba ha ka ba ulay don bentalang ru na do basdang but ulong ru chief advisor jong ka seng. Hagani ka singi kaliang jong ba mautho ulaong ru bala da yenu jor host nem arajar khat pra jong ka election ka seng UDP kalayo tang reusit na ka prasit kat bamenta pat kalayo haro khat waisit na ka hin reusit but ulaong ru bakum ka seng ka kamilanti ban job na soyong constituency hage election ka ban salong shen ula kren ru halor ka jingduna jong ki kertong jong ka seng ki balayo ya ka jingjob na ka than Garo Hills da ka baong bakum ka seng kan sa syong perkhat bat bishar benya ya ki jingduna ki ba penlong ya ka UDP ban hier bat ru ban wan ya ki daw tan rai ka ai ka ba penlong ya ka jaj ban reu Garo ban nam pediang ya ka seng UDP Saya berkat ke ika bapak tu Namun ni haman berkat in the best interest of the party. Iburam iba bendo, iburam iba bendo. Ni haman berkat nakaliang dengan party. We have to think in the larger interest of the party. Jangan apa, nak pasir ni has juicy. Yang mereka bersultanat mentapa dekat lomba nak juicy ni laki usia nak juicy. Tinggi community bangin job yang soyong tu, bagi community bangin seleb ha, ada district council election, pada MP election dan so on. Pi nak kalian menjungi ke parti, ibu iba bendo halor sampai nomor belai, iba bendo iladai way na kinong yalam ala parti mo, balalim ha, ada nuduk basdang juga dengan parti, di Henry pada Ilong Rui Chief Advisor dengan parti. Tenre isu election nak lihat jogi ke parti ngilai berkreat mo. Dan saya ki candidate nak ki constituency ke bokir. Dia hadian ke jingrai ke besar nak lihat juga state election committee last day ban ano ya ke tiket saya we pat mo i candidate ke bala wan ban benesua ban ni ba lambor malnya. Dia lesi dia nak kena tahu bah nak kalian tungi babendo idon kata kalian solusi nak kalian tungi bah nak kalian tungi parti bah Islam ai ke parti tiket ndeng na syukur bandong hang dia mesti bawa bagi buat babendo banyele election iong babendo beli pemilih na isilong kamal ki lamukra constituency namar ba katur ketika constituency ba ilang job teng ya ke election dia mesti bagi kami menilai election ini ongi iba beli pemilih naga isilong de akabai de bat kenika ke action ke ba nakalian tungi ke parti ni berkat akabai de bet bapindo ya kata ni saya keren hak core committee juga parti bat ni saya berkat ke ba phatamnya bangin nomor ba nakalian tungi ke mga ongi pi mengiburam bi marba di senior leader jaka partiendre ke politics but kamtam harabedi bekeni election mo kimi kini kita itu nak lihat tungi berkat ke hat minta ngamut nak ke daw in hapan examine pa ya ni namar pa kan mau ke MDC election na ledno ang Garo Hills Autonomous District Council mo ke election ka vote share tungi kung ke UDP ke laki pa ko po di tindakan mau hak itu kau ke election Raja Bala nak
kalian jom masyahil di Shiraru ale Bahama yung dunia ngejar aspa terbon dimenta pada namtik nak kata apa kayu di pinggir ya dan Garuhils tinggal awan ini kita ngilam na Garuhils su kila ai ke report nak kalian joki tingin haban le ya kena ke analysis ni haban semua mo nak kata apa kemudian ya kita kaji pedang ini ke parti Garuhils tinggal nilai persiang labun mod ki candidates ki banglase antri na Rio Garu mo naki constituency dia ini solusi pada bakal result pada kalau nak betul kau yang boleh perkara kalau kemudian yang perkara ini bagi dia akan tuan nasib mengenai Garuhils sector tu yang beringat itu pada nak kata apa kalau nak betul kau jadi nak kata apa di orang ni don't come make any introspection tu you don't come and let any analysis tu apa baik dia mereka politics ada dengan jalan dunia apa baik dia mereka sangat say mungkin suatu yang ke parti ni dan ai don mentat parti but ke ek ji tuna ke ek ji mafla but ke ek ban ini ban le nang ni sempat ke lalen mo mentah lawan second new dispensation ni haban berkan ke ek bahatam ya ke parti ban move forward na syukwa ban ong hang ni nomor ba kala don ke jingkan tho yang ni ke parti Malay bakal let banya snob yang ban ke NPP. Nah, try ke dia kata ke jingkeli ke parti keli nak yang ke topi. Dia ngan syukwa ban ong nang rigawai. I nak yang berdomi kum ke parti lengkap ban ki way ki regional party ro ki wada ke state berdomi hadian ke election kelak 2020. Dia henry terberkat imoki Ladangi dan tangkat kenai pun ki MLA nak regional party kumulu kongin yang tahu sarkar. Kalau ladangi tahu ke sarkar kumulu ini yang tahu lang bad ki wiki national parties kum ka TMC kum ka Congress party bad kum terter. Ini saya ia kan dia luki ban song tu apa ke alternative government men ke dia kalau ngaba menong tang nak liang jong regional party mentau ya sarkar kalau baik nomor beli banyak lah dia ke mandin lah ya ke rat nak liang jong apa dia kat kenai ngod ong pi gini tau sarkar dia ladang ya lihat lang sabat gini ke national parties kum ke TMC berka INC berkham pi ke tak sarkar kan long ke bakum dong dan ke jing persyang nomor ba men kene ke dan lu mo ke jing pensko nak liang ba mi kwa ke sarkar ke batamai berarti nak kita tahu apa nak liang cumi ke parti lu lai persyang ni tambah kembali ke besuk tinggi haban sutu bagi haban sutu ini ke wei ba lai ke rai tinggi haban dia ni kata lai kita bon kita agak beda ber kecing job dan kecing gram election kita ki constituency ki boong ba tela tray kam ke bor bisa kita ki constituency betul bor bisa kam tray kam tinggi don ru ki constituency wangi pen dan don mau tu kecing so nak liang dong pa ke beda ketika MDA tu ke bor kecing tray kam ke sarkar kadon hi ke don hi kum kecing besok agak beda baik itu kecing jang mo agak bor dong ke sarkar la letno ke MDA 1 te kita sikwi ru ki downgen te balaya krani ke election na ai sesuatu ni ke wei man bang bagi ke PUDP men kene ilak militi bagi jobon nomor balai ngene tu EP hajar khat pra ni job dan receipt hadian ketua kelakio nomor bingi job likely ki by election but hadian ketua sasangun ki MLA ki wan ban penisua pada parti ki jogi but hakan ni ke election ke pemerintah ke campaign ki jogi ru kalong ke ba popiang ba ngomong ba kamong popiang Tiada kita ki multiple factors kita kita ya kan campaign ke jongi rengi like bilanti ni on minimum de kuno khatnyo khat prasit dengan yo ben kan ganti ke pemerintah tinggi la perkhat ni on ba lada mangi ke parti ba he ba rim tam ke regional party kan jelas yo khatnyo khat pra sin kan long kecing sengai yang ikut kata Rio kan long kecing sengai yang ikut mesti tu, begini yo kalat kan, nak kalian cuma begini lah surkar kata
ka de ke community na kalian tu den re na ki babun ki daw de ngim simla ban yo mo bun sin de wala da ngilakio na ka rio sha ka kharwe sin de na kalian dongi hawa ni don ka ta ding small diaw tamba re nang di sakmat ngin nang yang trehi na ka bentang pat ba na ka state na minta ka jat Ika parti jungi kan nyai beteng akan kalau komi pan klan susu mo aga haki constituency ko boker wah ke jingbi jong ka BBP ngi iba kadon ke jing kelandur kenya mai dei bat ka jong election mo jong ki kaptu kan ni bat jing ram election di kaptu kan ni tinggi iba kan ya nak kalian jungi ngi plus ni bat kong kalau kata dilada kedua parti komi dan ke jing ha na kementan kerja dia nak sikit jongi ini memang orang kata dia appreciate ya kini dan dia meni pada kum ke parti rim ke ba he tambah mo national party kejela indang bersang ni kene ke effort man penwandur man penkhan susu ini parti nang di support kamu man ong ba tang mengirim election datang mengi yoduna bagi dia no parti ne in perkhidmatan kamu Ndre ni hamban in prospect hai jing duna tapi mangilong mata si review tingi hamban analyze pa iki bobon we have to look at the larger aspect of the politics jala kadui tingi peken ke opiam tame kamlong menomba otam kalong kebiakan kalano menilai we pun berkhat ba Congress party bagi pa merosot kilai community ba ketika election mentate dan sar Congress party we community ba Congress party baru kan nyomot mo kini ada sing Congress dan lama itu ke kementerian masyarakat dia na suatu ni buai ba ni ke party ke badon kata menonglim ke scam party ke arim berbayar baik tapi lagi ni kerja partis ngenang yang penklan board dengan parti ngenang yang tray minat nang semua ngenang yang penklan susu dengan parti input ngam bangi ni biang nang sedong berbeda bagi parti idon kijing duna idon kijing makla tenre nasupa ban ong fi gini kowe balada ung parti kan mau hai kan demo arja khat lai nidon ka opposition ni job hamun mau arja khat lai ini apa posisi yang dua samsna dua arja kamera di sacrifice benar haka yang bersyak jika jingkir ni kami pada bahagian mengidon haka yang bersyak nila sacrifice samsna dibeli pada UDP nak prasid kahir sedang dosi kata ketika jingkir lagi di bobon kami keli kan ni sementara ki orang beli piadon akstorka beli piadon oposisi nila dan oposisi nak tu lapor arja side by side ni hamane pun create lam seperti ni kalau misi election kan long side by side Matrai kandidat matrai yang matrai saya show memang ni don ketika state election committee mo di kumju komani le election committee ini show perkara nak kalian kejong kami party leaders pada dia mengiyo yang kejong ai jebut nak kalian jumki constituencies bagi district hampir tinggal sesi mereka lain wabiam temen keman salong lajim senam di akan iru la IT ke core committee jumka party dan berkat menurut kompen ya cipran kalau ini bahkan kita berkreat ya ke MDC elections lajim senam pasal kau ke bangilai keren pa kalong kau ini bahkan general council jumka party di kemudian bah mencium senam kakak dua teri jumpa September ila dewan pelong yang ke General Council tambah atau tahu jumpa ting don doan jumpa assembly elections dia ngi haban postpone pada ila yang propose pelong yang ke General Council parti UDP how can I me tahu di kita ide katukat ni kira ke panggilan sim nak kalian untuk parti jongi ada ni Central Executive Committee ke bagi long atas. Kan ada wede but ke performance juga parti jongi naskoba
mentah hakni kenti assembly elections arajar mulai nila le khamha ban ke election ada host dem arajar khapra dia nakaliang jongi ke parti wala da nila khmi lenti banyo sibon sin amar la kwa ma bangin lam samangi ke parti ke state denre ni haban burong pi ya ka rai nakaliang jumpat pa ya mandit nakaliang jumpat pa tingi haban pediam hun ni kene ke ba ngiyo mo wala da ka de hat we sidru tamba ban bong pada ba ngilong down and out ya nomor kum ke parti inang yang trehi nang ni syahmat inang yang penklan hi ke parti nang ni syahmat bat hari ni ke ski imdei tambang ngiyo ya ke report dan ni bagi review ya kene ke assembly election arajar apulai nilai keren ru kumno ban kre hak bai dei bat kene ke election ke ban salong soyong nak tahu jong ka jing klan no jong ni candidate jong ni ba HDR lingdo kene lu kene ke seat ke bagi lak ni lenti ba susi e jing klan no nak kene jong ni dan nak kene jong ni ru nilai keren la ya keren ma ka bai dei bat kene ke election ke ban salong soyong dan haka arpusan terik mentau benai dan salong ke public meeting nanti bagnin sa benbenah ya u candidate bangin se nak kalian jong parti ke jongi berkini kan deh haka arpusan terik mentau benai barang sudah tinggi layo ya ki review ngile ya ki review bagin yo ya ki input semua ki observations nakaliang jong ki district papier jong ke parti jong i de sontanan mengiyo panikan do panikan kom hadian ke election de walada ka jingkmi lenti jong i kalong kambon akan ke kenti meminta de re nakida bobol le semo im simla banyo bolsi Henry ladangi yang ujor dan bayi bagi election arajar khatra kalau por ni job dan priority Henry menta ke parti dilayo berpenjob adu khat wesi diladangi pet ya kena ke vote share kena ke election ke Bamataru akasi jadi hills ke vote share jom ke UDP kelong adu 40.0%